prišiel mi balíček z bazaru. Takto to vyzerá a môžeme to ísť rozbaliť jednotkou. Ja som vám povedal, že to viem mať, ale vlastne nie. Aby to Andrés na večerku neskoušel. To snad není pravda. Andrés se to ale on taky. Leon je bez Roxy a Andrés je o tom spousty. Takto. To prela. Prevačne to trhá. Trápí se, protože milují volby, které neexistují. Uklidni se trochu, podívej se. Roxy je Violeta, proto ji Leon miluje. No a Andrés? Andrés je Andrés, ten se miluje do každý. On jak živa. No, nevím. Neříkej, Violeta si s Leonem pohodlí a vše se A viděla jsem tu malou opičku. Je malou opičku. Tu má právě LPS a Maděrku. Krásná opička. Dáme si rusenka. A vyťahujem další. A to už majú dávno za sebou. A teraz vám ukážem tento žiarivo nový kúsok. A je to tento tuleň. Maděrku. A je zlimitovaný. Toto je môj tretí pečopad z limitky. Ja som si ho zbehol. Kravička. A to je táto kravička. Má dierku a má tuto LPS. A teraz môžeme ísť na doplnky pečopaku. Tam a idem na doplnky. The notorious drug kingpin. Prvý doplnok je táto čudná zmrzlina. Neviem, čo to je. Druhá je táto krásna zmrzlina. A potom nejaká ulita. Čo to je? Až nie je taká gorálka. Ale prebič. A už dávno robil. To dneska robil. To je všetko, čo bolo v obálke a ahoj.